Josiah, honey. Adaglakla ko iti barbecue iti masungan. Makapangpanganak iti barbecue. Iso adumagas tabi iti na. Kwa? Awan ka din sa balay paggatangan iti barbecue, Claire? Makapangpanganak una yan. Ang mga naawan malapsantan ngaglak na ako iti barbecue. Okay. Sigat maka mo. Yadayong maro ti pangiparadaan iti lugan. Di mo ibatog iti ayan ti aglaklakon. Okay, honey. Areglado. Aduin ti order ya barbecue, sir. At iti bariayo, sir. Nana, barbecue man hour 200 pesos. Pasig alasaga. Wan, madam. Mabitlaan. Alay, anak. Mangituno ka iti lasag nga agbalor iti 2 pisos. Order ni madam. Nanang, mabitlaan. Subliak, damdama. Asino day jay, nanang? Amamuyo ka di? Saan, anak ko? Madlaw abak nang day jay babaian niya. Nagpintas ti kutse na. Ang napimpintas kamat lang nga adayo anak ko. Sa balitin nang iturungan nyo iti saritaan, nana. Kat agpay sumat. Tilaang nangatiwan na kan ka. Kat nginginaan dagiti arwatan na. Di alahas kan di kotse. Iti ababa asarita. Baknang. Idinto tasika kat marigrikat laeng anak ko. Nakasuputan to'y order jebak ng ababae anak ko. Nang isuputak matan iti suka pangisawsawan da. Ingkayabanan ni madam. Wano ipanmulaangan iti ayan ti kotsena. Nanang. Ay, aday tanti kotse ni madam. Ala. Napanmatan. Ma'am! Kasanupay amang ngagnak ngay. Nagloko matan da siya babae. Pinanawan nanti order na. Nanang! Napanmutan siya babae. Nay, apay ngay adi na inala ti order na anak ko. Diyak mo Di mo't nang ikaskaso. Imposible adinak nakita nga imasidag itay. Naglukon. Mangilawlaw anday jay Ala, saan na bali anak ko? Saan amasayang dagita? Maila ako pa'y dagita. Mas daw awakan ka, honey. Apay adi nagdagnak anang pandar iti kotse itay. Jaklakat nga rod na ala di order ko nga barbecue. No apay ngamin nga ijay pala tinaggatangam iti barbecue. Kat adumot dagiti malabsan ta daduma. Madlaw ngamin asana nadalos tila ako da ijay. Anya? Ay, makapangpanganak pa'y mat iti barbecue. Sige, mangkita ka niti sa balay paggatangan ta. Ay, alaman laangan. Sikati makaam mo, honey. Papanam, Alea, anak ko. Inakbalunan ni Josiah iji talyara pagtrab-trabawan na nanang. So matla na gado tilinutom nga innapoy kan masida. Tabalunam gayam, Genobium. Nanang, sorpresa akman. Jak imbagbaga ang mapanak itayan na. Kailiw ko nga minan. Medyo nabayag basitin asaan ngayong imay diti balay. Ala, aganad ka nga rod, anak ko. Kat, ijay kakadimatan ang mangal daw. Nanang. Day jayan tinobyok. Andan samat ka sarsarita na iti cellphone na. Di ka unay mangag. Madamdama kanton nga umawag, okay? Bye! Day jayan, nakita na kon. Josiah! Alaya, apay nga daka. Kaya't ka sorpresaan, love. Mailiwakan ka. Di ka maure nga umay ije balay, isong ay maya. Excuse me sorry, ngam saan ka amasango ita? Makumikumak ngamin dito talyer. Ado pa'y taraminak. Agawid ka pa lang, tatalaga adi ka masango, wan? Imbalunan ka iti pangaldawam. Ibatik ka. Yawid mo na kita, tanalpasa ko na nangan. Sige tani, busy akalaya. Apay nga takas dyan. Excuse me? Alam niyo, Josiah? Mabit lang, ma'am. Ay, bak. Aguri ka. Kasla nakit-kita kunday ta babae Diyak la malagip no sa dino ti nakakitaak. Nimot Josiah ti sapsapulan na.
Saan na ka pumanaw? Agtugawa kiti day dya banda, ta medyo nalingad ijay. Agpaliiwak, sa balit agparparik na kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Ne, agmay-may sakan samat. Di na kaintulod genobium. Ha? Apay ngagsakit ka. Apay kunak. Adda ka di dakes anapasamakan ka anak ko. Adda nang bastos kan ka wanuan niya. Adan sa bali biya tinubyok nanang. Anya? Nakita ka mismo. Naimatangak ti kinalaylo day titunggal maysa. Inalilaw nagtinobyo. Day dya babae takin kuko ay titalyara pagtrap-trabahuan na. Anya? Ay, anak, aklunam tigasat mo. No di na kan kayat ni Diyos aya, aklunamon. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kuana. Saan amay may sa ti lalaki anak ko? Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaikari para ititunggal may sa anak ko. Mangantanan ako, nakaluto akon. Di ka unay aglinlit, ay anak ko. Ulit, aklunam tigasat mo iti ex mo. Tawan laban mo kan kuana. Takunam abak nang dyan ang isukatan na kan ka. Malagip ko no sa dino tinakakita akiti day dya babae nanang. Kan nakita yung matan. Ha? Asino day jay aya? Diyay nag-order idi iti barbecue ngam intarayan na mati order na. Anya? Uwan nanang. Kat nalabit. Kadwa na ni Josiah iti dayda ka nito. Inlimod na lakit di iti dayda babae iti may papankada kami. Anya? Ay, apag iso. Ni Alfon, di agisalsala pa iti sango ti boarding house da. Alfon! Si kamot gayam. Alaya. Ni Josiah, ada ka di? Ay, adda dita boarding house may. Umay ka ah. Ay, please man, kaya't ko ang makasarita. Umay ka. Tao ayabak ti gayam ka. Diyos saya. Adda ni Alaya iti balkaon. Anya? Anya kanot masapol na. Kaya't nakakano makasarita. Ay, ibagam tawa na. Man. Anya? Sana masapol aliklikam ni Alaya. Nasaysayat mo kasarita man ang bag, pare. Tatno sana mang namnamakan ka. Ay, kasi mo di tao. Ibaga mong tipod no. Tapos sana namang namnamakan ka. Kasladyak kabaylan ti sumango kan kuana, pare. Kapo ka dita makunkonsensya ka, pare. Ha? Amok ti marikrik nam. Iso maawatan ka. Anya ingarot. At daditan. Natulagan ti kasaryo ka ni Claire. Iso nga ibaga mong tagpaiso. Anya ti basol ko kan ka, Josiah. Ibagam. Basta lipatan tanti may papan ka dada. Ibagam nga rod no anya ti nagbasulak. Tapno amok ti ilintag ko kat maurnos matlang ti amin ka data. Ayayatan ka. Amom dayta. Di na kumamot basta panawan nakaslawan na niyaman na. Maasi ka kanyak. Basta saan ka nga ayaten, Alaya? Ayayatan ka. Di na panawan. Tumakdar ka kuma. Di kag pa rin tumangiti sangok. Agawid kan tanan pasan ti amin ka data. Saan kan nga ayatan? Dito'y a restaurant ti kanayon apanganan mi idi ni Josiah. Ay, nalami isan do'y taraon nga in-order ko. Ngam talagang awan ganas ko amangan. Ipa-take out ko tulangan ti in-order ko. Come on, honey. Dito iti pagtugawan ta. Okay, honey. Anyan. Dagiti man nga lilaw ti simrak ni ti restaurant. Di la nagsapul mo tanday ta alalaki ti sa bali apangananda. Dito'y pay mo tinangyigan na iti dayta babae. Mapanak bit iti comfort room, honey. Okay, honey. Ha? Ay, gundawayak ti masidag ka ni Josiah. Tapi manaw ti babae. Makamuditan. Josiah? Oh,
Ha? Agsarita ta ko, ma. Alaya, di mo't nalpasta na nagsarita. Ado pa'y dagiti kayat ko nga ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Alaya, pangasim. Naglakati pa nang isukat mo kanya. Kalpasan na naalam ti kay kayat mo. Tinalikodan na kun. Pinangnamnaman na kiti awan. Di mo inik ka ni ti patagdag iti ado na nagkadkadwaan ta. Di pa nagtalagkan panagayat nga impahay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti subad mo kadagita. Honey? Oh, apay, asino ka? Apay apagsasawam tinobyo? Siya lang mat ti babae nga insukat ni Josiah. Ti sigod anobya na. Anya? Alaya, pumanaw kan. Pangasim, di ka kung maagiskandalo dito eh. Asino nga minday jay? Apay akas jay ti bagbagana? Sigod ano, biyak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Anya? Pasensya mon. Tadi na lang amin maaklon ti panangisinakan ko na. Iso akas jay. Nagpuskol mat ti panagropro pa na. Di mo lang arudan kaya? Ngam idaldal na pailaang ti paginakan ka? Uwan nga rod, ang bayamon. Sana na dahi dya babae ti pagsaritaan ta. Tinasaya at idarastan ti panagkasarta. Imbes nga inton umay abulan, inton umay alawas laangan. Tapno kabukbukudan kan at talaga. Ay, man tigas ta pare. Ni Madam Claire ti makamoy tigas tusan yung agkasar. Iso, naku nakanagasat ka. Tabak nang ti mga asawakan ka. Este, asawaan. Ay, agay dita. Kasla jackpot dyan. Ti panagsinayo akin ni Alaya. Dilig mo ti lang ah. Napimpintas mo't nga dayo ni Alaya. Hanggang ni Claire. Shh! Hustan. Wala, agtrabaho takid din. Sige, ipaigi jula ang dagiti napili yo. Ta isarunok nga iluto inton madamdama. Agawid ako, nanang. Ni, nasapa pa ilang anak ko. Tulungan na ko Basta mamaya. mo na ako nga gawid. Sige na kon. Napanan. Ay naglukod. Pinanawan naklatan. Talaga sa bali ti epekto kan kuan at ipanagsinadan iti ex na. Nagbalinan ama nagpungpungto. Katawanan tiraragsakan na. Ay, baybay akman langan. Aw-awatak latan ti anak ko. Dapat siya ka makailiw-liwag tumatlaan. I love you, honey. I love you too, honey. Nakagragsakan. Ngamin, nalpasan ti kasarta. Uray siyak. Ket sapay ko ma. Tagnanayo nun dahi tayo kinaragsakta. Claire, honey. Talaga gayam abak ng dyan na asawa ti ex mo. Anak ti may sa negosyante. Amok. Tila ang kinabak ng dayja babae ti kinayat ni Josiah, nanang. Kastamot ti ibagbaga dagiti tattao, anak ko. Siyempre, ado ti kwarta na. Nagasat dayja babae ta anak ti baknang. Daksang gasat aklaan, tamarigrigat ak, nanang. Ala, di ka nagliday, anak ko. Napintas ka, Aliyah. Kan uping kapay. Patyak ang makasarak kanto iti adayo, anasaysaya at ngam ti ex mo. Basta, panawan na ko dito boarding house ta pare. Wala pare. Ay, may kawa ak lakit di. Ora siya nga rod. Ang madamot nga minanasawak. Agnaad kamin ka ni Claire balay da. Ay, swerte ka talaga pare. Agbalinto na nanam ay tibiyag mo. Bugbog tong anak tibak ng tinasawam. Isumot siguro tigasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Ket kasanungay. Tangay madam ti awag ko di asawam. Sermet nga ro din ti awag ko kan ka. Ay kat si kalata pare. Honey, pikayat ko. Agsardang kan nga agtrabaho ijay talyer. Anya? Anya langan ti aramidak no jak agtrabaho, honey. Agtalinod ka dito'y balay.
Uray saan ka nagtrabaho? Kabailan ka suportanan, honey. Aliyah. Ha? Ne, apay dagita kawas mo anak ko. Agim impake ka? Papanam. Mapanak iti sa bali a lugar, nanang. Anya. Ne, anyat ko iti sa bali a lugar anak ko. Panawan nak dito'y ngagmay-maysa. Inakagtrabaho. Ne, kalaat sa dayta pangadang mo anak ko. Anya trabahom ijay. Diyak mo. Makam mo ditan. Agsapulakton iti pagtrabahwak ijay. Anya, ay naanak ko, amom ka iti sasawam. Awan kan samot iti bukod mo apan unot. Saan ka apumanaw anak ko? Delikado ti pampanunutam nga aramidan. Amangan numaisagmak ka ijay anak ko. Didak pa kadanagan. Awan da ka sa mapasama kanya. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko nakmat. Anya ka ka din. Takman! Ha? Amangan numaisagmak ka ijay anak ko. Saan? Didak pa kadanagan. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko nakmat. Anya ka ka din. Ipatandak man, nanang. Dida kayon. Pasensya kayon. Basta didak pa kadanagan, takabala ka sa lakniban ti bagik. Sige, mapanakon. Diyos ko, tarabayom ko madya anak ko. Ilisim iti paggad. Adumot gayam ti wagwagan dito a lugar. Nagdakkel day tapasdak. Kat pasig awagwag tilako na dita. Okay. Mabit lang nga, Rod. Ada pa panahon. Ay, da kayo pala ti makamu dito, itanda pa panak. Dahil siguro ti akin ko iti day tapagtagilakwan. Ay, di taman kit ti pagdamagak. Barang agkasapulan da iti sales lady dita. Jalakay, naglusduyan ita yung tiri daw tilugan. Ala, awan samot nakakita. Sir? Sir? Hospital. Ipanta kayo sa hospital. Wan sir, mabit lang. Mga yabak iti taksi. Ay, abay, anyat na pasama ka ni Sir. Agkupit samot ti barukong na, Manong. Taray na kayo sa hospital. Sir, mabit lang. Sige, tulungan kan, Manong. Pasensya kayon, sir. No simuro takada kayo dito ospital. Sakit dito rin pangagid daw iti pasensya. Tanataktakan. Anyat nagan mo. Alaya, sir. Natumatinagan ko. Agyaman na ka. Mabalin na ko na panawan tao kaya kanon ko na ti doktor. Nagatake man ang ti sakit ko iti puso. Agyaman, okay akon. Amangan no dapat papanam. Awan nga minti, ambo kapapanan dito a lugar, sir. Anya, apay nga ron nga da ka ditoy. Umayak agsapol iti pagtrabahwak, sir. Anyat nalpas mo pasang. High school graduate aklaan, sir. Iso nga uray katulong, basta agsweldo ak. Kayat kun. Alaan da ko nakatulong yo, sir. Sige. No kayat mo lakit di tiag tagi balay. Alaan ka akad kadwa ka di balay ko. Ha? Agpaiso, sir? O sige, kayat ko. Na ito iti balay ko. Sisyak tagnanad ditoy. Agmay-may sa kayo ditoy. Kat nagdakkel to'y balayo, sir. Wen, sumra ka. Umay ka, alay. Nagdakkel to'y balay na. Sir, apay anak ko na yung agmay-may sa kayo. Ayan ti asawa yo. Nabayagan na natay. Agam adaan na ko abroad. Taluda. Adamatan kabukbukudan da pamilya. Kasta ka di. Nangasawa kita may kadwa gundaway. Agam natay metla dagos gapo iti sakit. Sa idi nabalo akman din. Nangasawa kiti tagay lokos.
Angam na tayo manan. Ta na disgrasya itilugan. Babalwan sa amat daytoy. Sige, umay ka. Tulungan na ngagluto. Agluto ta iti pangrabyan ta. Itay pa'y siguro ang nakaturog ni Sarnato. Ay, agyaman nak. Nakasapula ka dagos iti pagtrabahwak. Saan na bale? Agmay-may salaang ni Sara pagserbiak. Diyos ko. Sapay ko mata da napintas agasat nga agur-uray kanyak iti daytoy a lugar. Isumat lang jak mas-search ti FB account ni Alaya. In-block ko gaya mi di. Tinasayat, yan block ko manan. Ti asawa ko. Oh, aping imbul sa madagos ti cellphone mo idinakita na, honey. Ako itayat pa lang amin nga cellphone. Nabannog ti matak, honey. Nan, kitaak man ti cellphone mo. Awan, ti rumbang. Kitaak ko na. Aha! Account ki ex mo tinakita adagos dito yung cellphone mo. Kunak man no in-block mo day jay a babae. Apay, kailiw mo ti sigod anobyang? Ne, saan, Claire? Anya mo tanay tangay bagbagang. Imperak mo matan ti cellphone ko, Claire. Asino tinanggatang iti dayto a cellphone, ha? Siya! Siya! Iso nga uray anya pa'y ti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pakibiangam, tasyak amin tinaggapuan dagita a cellphone. Ita, ibagam tipod no kanya. Apay nga inan-block mo day chay nga alaya. Awan ti madi akay papananday ta, Claire. Ha? Di nakpadpadasan Diyosaya. Di nakpailaam amuunay. Ha? Rimuaran ti pudno nga ugali ni Claire. Claire, honey, I'm sorry. Honey, sangwunak mamat. Sorry, Awan ti sabali akay papananti naramid ko. Maturog ka kitin. Okay. Araw ko man kamay. Nadagaang. Dumundan ka. Oh, Rumarakon, mabati kan dito'y balay. Ang mga nutila papapanam Diyosaya. Di mo lapadpadasan ti mapan agbabay. Takwartak tumat laang ti pagbabaim no kas pangarigan laang. Ha? Napuskol launa yan ti panagruprupam no maaramid mo pa ila ti agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Houston, nagsakitan ti panagsasaw. Sorry, ngam si kamot laang ti mang prob-probukar kanya nga agsao iti agkakasakit. Kan may sa, talaga akas tuyan ti ugali, iso nga irwam mon ti bagim. Talaga akas ti ko, naimo na, nangro na, no ex mo. Nagbasit abanag ti panggurguraam kanyak. Kinawan mo ti rumbang apagimunan, tawan mo't madi nga aramid ko. No basit la abanag dayjay para ken ka. Saan kanyak? Dakkel abanag dayjay apanggapwak nga agimon. Taamok, dayjay pay lang aleya ti adda iti panunot mo. Saan na pudno dayta? Pudno! Napintas dayjay nga aleya. Adayo napinpintas ngam siya. Napimpintas ka? Di na kun bulaan, Josiah. Di mon mayalis ti alipuspos ko. Amok atila ang kinabaknang ko, ikinayat mo kanya. Amok na da problema, pare. Mariknak na ita. Ay, ni Claire, pare. Apa ito asawam? Anyat problema maya. Harimuaran ti pudno burik na, pare. Naimon. Sapay angin ti pagimimunan na. Kanayon nak nga apaan. Anya? Pagimunan na ni Alaya, ket nabayag lang aruda na nagsina kami. Naglaing pa nga agiboy-boy. Nagkapwam, kan apay adi ka nagpakada arimol. Sinarong karak ti gayam ko ni Alfon. Gaya mo, wano? Nabalin ka di! Di ka nagsaupay! Houston! Bukawan nakpayitan, Josiah. Ha?
Nalipatam sametan no asino ti- Amok! Amok asi ka timang palpalamot kanyak. Ket tapno awanan ti ibuy-buy mo. Agtrabaho ak, tapno adamot pangalak iti igatang ko iti kanak. Anya? Anya kumaatrabaho ti sarkam? Addan inaplayak at trabaho. Agpayak a waiter iti club ti gayam ko. Anya? Club? Ha? Ijay, ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno ado ti makitam a babae ijay? Kasta ka di? Makamuka no niya ti panunutan. Ha? Talaga kit di a babaero ka? Ibirok mo latta iti ayan dagiti babae iti bagim! Sir Nato, adto yun ti kawusyo, naplansakon. Thank you, Aliyah. Ha? Inig ka man yung matanti Max, sir. Sorry, ng bayad di pa naglabas del daw. Ininota natin nagtirig na ka. I love you, Aliyah. Please, love me too. Dahito yan ti inururay ko. Ti inararapaap ko. Noya tanak met, ipaay ko amin na masapul mo. Ada ka dinamnamak, Aliyah. Kwa, ayayatan ka, Matt. Nato. Oh, akiyaman ka. Ikasar ka dagusan, Aliyah. Ada invitation card mo, pare. At yo, invitation para itian niya. Luka ta mata kitaan. Ni Aliyah. Agkasaran. Anya? Kas lalakay mo to adda iti ladawa na kadwana. Awan nga ron. Kano nga iti kasar da? Sigurado ka, anak ko. Makiasawa kan iti amaw. Uwan, nanang. Ay ayatom ka day ni Sir Nato. Sursurwag tupay lang ayatan, nanang. Anya. Anak, no saan ka sigurado itiriknam? Di ka pa ila makikasarkan ko na. Sigurado akon. Makiasawa akin ni Nato, nanang. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Congrats! Aliyah! Thank you, Alfon. Naimbag man tayo, Maika. Aywan, ayan ni. Aliyah, congrats. Ay, thank you, Josiah. Iso ni Nato, ti asawak. Sweetheart, gagayam ko ida. Ni Alfon kan Josiah. Hello, nice meeting you. And thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige ha. Alaman mo mi pandagitin daddo mabisita. Mangan kayo lang. Di kagbabain. Pare, bungga ti kasar na. Ang grande talaga. Ba't nang lakit di Diyos asawa ni Aliyah? Lakit dia. Pag ano ko man ni Aliyah dahi ta alakay, no aman kwartana. Patsek atila kwartana ti kinahet ni Aliyah. Kasmot lagar ka. Timot lagwarta ni Madam Claire ti kinayat mo. Mabalin ka di pare. Sana tila ibagbagam dito eh. Sorry pare. Tao lang. Sorry. Pare, talual daw na di ka nagawawi di jibalayo. Ang mga no sa pulan na kati asawam. Kahit ko tagpalamis, isojak pa ilagawid. Kan may isa, no sa pulon nak ni Claire, imay ko man dito eh. Ngamawan man. Pare, urnusan yun di bagbagiyo. Tapno, madan kayo ni ti anak. Basta sa anak pa ilang agawid. Dituyak pa iladagos mo. Adda dito ni Josiah. Uwan ma'am, adda. Ayabam. Pare, adda ni Madam. Pare. Claire? Oh, adda ita. Inyag kun dito'y timaletam anaglaon kadagiti kawas mo. Anya ka din dahi tangararamitam. Kasta, bagkatam tamaletam, taipan mon iti ayan ti babaim. Kasta mo ti kayat mo, saan ka di? Manungal dawan adi ka nagawawid. Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Adda na jak kayat ti agawid, itikas tangararamitam. Apay ti ko nam, pagtatakunan ka, Josiah? Saan kan apagan ano? Apay ti ko nam, si ka na ang tilalaki dito'y lubong? Anya? No sina ti kayat mo?
Sige, agsinata. Sikatin ang ibaga iti dayta. Amok tumit na aday ta ti urayam nga ibaga. Ti panagsinatan. Tapno nawaya kamanan ang mga saway ti sabali. Babaero! Sweetheart, tangay awan pa'y matanak ta. Apay no pagadalan nak. Kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko. Kaya't ko ti makalpas iti koleyo. Sige. Sige matla ti ururaya ka mga ibagay iti dayta. Tano pilitan ka. Ang mga numasayang lang ti kwarta pag-adal mo. No agsardeng kan tumot lang. Promise, sweetheart. Ipasnag ko ti agadal. Tapno saan ang masayang ti kwarta abusbusan ta. Promise. Okay, Harold. Oh, apay manan. Nasakit man ang ti barokong ko. Nagtumar ka di iti agas mo. One, sweetheart. Mapantay ti doktor? Sana. Okay ako na. Sigurado ka Hindi ka pala rumrumuar dito balay. Aginana ka. Tamangan no kumaro tirik-rik na Papanampar eh. Nakarubot ka. Jack makontak ti asawak. Isong agawid ak. Grabe samat ti pasugnod na dyan, pare. Uwan nga rod. Iso siya kung tiag pa kumbaba. Kasta ti rumbang. Agasawa kayo. May mayat na urnusan niyo, ti bagbagiyo. Uwan pare. Isong agawid ak. Takasaritak di asawak. Nakasapulan na siya tiag pa kumbaba. Tapno maurnos kami matlang. Araminak. Ha? Anyat masapol mo? Sorry, Claire. Please, urnusan tamatan ti amin kanata. Hindi na kanipastrakan? Honey, ikaw gigasan. Ang palantaw ta, pinapapananta. Okay, honey. Wait a minute. Apay anak kami suot kasi mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan itinobium. Awan, nana. Apay nga ruda kas na ti Jarma si mangpul ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaykit din nga ang mga no pinagbalin nakla pa nakibutas, nana. Ni, pag kunaamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masursurunak. Sinaaksan ni Gerson. Ngam ti kanayon mat ang masaksakit anak, nana. Apay, kabailam nga ruda mapukaw tinobium itibiyag mo. Inaramid mo day tayo din. Saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay, ayatak ngamin unay ni Gerson, nana. Iso adyak kabailan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ruda sinaam no kunam nga ayayatem. Wan ata kanayon nak matapas pasakitan. Ay nabalasang ko atap mula ang dayta. Awang matararamidan genobium. Si kamot laang timang parparigat iti bagim. Iwaksim tinalabo sa panagim imon mo. Tasan nasaya at tikasta. Ay ayatag ni Gerson, nana. Diyak kayat amapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw di mo labsan ta agimon. Nang runan awang matirumba nga pagimunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadagiti customer ko, honey. Nag-order manan iti lako ka pantalon. Nan, kitaak man ta cellphone mo. Asino dagito ka-text mo ababay? Customer na kita. Customer, adapay take care na? Unay ka na ya. Awan mat dakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako kabadbado. Agawid akon. Diyak manganan dito restaurant. Agtugaw ka kadi. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, po customer nga rod dagita. Palusot ka kit di Ha? Agbiro kak man mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita ak man no anya mat ti mariknam. Unay ka lakit din aya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pa syar. Hayawanan ganas ko ng pasyar. Ah? Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Day tiyan ni Gerson.
Sige na. Adda manin ka sa una iti cellphone. Damdaman. Surutak itinaliman. Nakasingsingpit ka talaga. Awanan bain. Babae manin ti ka sa una iti cellphone. Sige, ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Addan kasukat ko kan ka, Gerson! Honey, adda ka gayam dit, ha? Ha! Agbrektan! Anya ka di man ang tipagkaskas tamay, ha? Sabali manin a babae di kinasarita iti cellphone. Customer ko nga ron dagi, jay. Amom mo ti klase ti negosyo. Agduduma dagi ti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man, gindi. Intaman kiti agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabang dagita at textmate kan callmate mo, tay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan! Hello, Karda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa'y asimang pet? Anya, napanan na ngay. Saan ka diyan nagpakada rin buwan? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matkit din ni Gerson Anopio na. Okay lang. Patya ka saan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga, Rod. Rabi iditan, iso amaturog kan, Karda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya? Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan, ma'am. Okay nga, Rod. Bye! Nagchat manin da ito alalaki. Jak am mo da ito eh. Ngam entertainer man. Taparik na akmat da di a Gerson. Kita man taramidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan da di a Gerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a prince? Agar-aram kanya. Anya? Apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko? Saan? Ngam kayat ko aparik naan. Iso nga ayabak metlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya? Ay susmadi balasang ko. Di mo pagimunan dyan nubium. Ta mga naglaban da. Kayat ko arik naan na ti kanayon nga iparparik na kanyak na. Anya? Namin ano nga ibagak asardangan ng ti makitetex kadagigay ababae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang yung pagarop. Talaga gaya man napintas ka iti personal. Saan lagay mo itiladnawan na napintas ka, Julia? Nakarkaro pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kang salita ka ti text mo, ha? Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabit lang Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply da ito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga taumay. Mabalinta ka diti rumwar. Talagang awan pa'y reply na. Tiawanan ba in alalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tati kaduan na. Anya tara aramidan na. Ay, awanan ba in talaga dahi ki alalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti rumwar. Intag pasyar. Ha? Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar ta. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag ang orasyon na. Ada ka din ni Julia? Rimwarda, barok. Ha? Asino ti kadwana?
Tay lalaki asim marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Sino a prince day dyan, nana? Ay, kwa, tsaka mo. Gayam na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Saan nana? Pumanawak mo't ladagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni kini Prince dito restoran. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmatyawanan ba in alalaki? Syaklatan akanayon ti parparik naan na. Kitaak man tilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan ti Diyas kaya lalaki. Nakita na siguro ti pusko. Jackson sumba. Julia, adawag mo. Baybay am dito. Amang ano na patag na awag day ta. Saan? Iyop ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti imak, Prince. Talaga ka ding awan pa nobyo. Kuwan? Awan pa'y. Awan. No, basta, palubusan ako mga ron nga garamkan ka. Agayata kon kan ka. Nga uray di santa pa yan nagkita iti personal. Ha? Kuwan? Saan kumapela ada ita ti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. O, toy. Nayunam pa itin inumam. Inumam amin da itoy. O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga rod? Di karda tinakasaritak. Saan ka no pa'y asimang pat ijay balay ni Julia? O niya, ni man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. O niya, ne, apay ngay. Kunak man no iso ti kadwa na. Sabali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. At da sabali alalaki akadwa na. Ala, oh my God, Julia. Bagkatan ka na. Hindi mo nga ipang-ipanam kanya. Maturog tayo ti hotel. At palabas tayo ti rabi dita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito eh. Anya tinaramid mo kanyang. Di ka man nagindidihan mo, Julia, sweetheart. Abay, alipatan mo ti amin. Awanan kay ti bain. Apay agin ang dawayam ti pan nakabartak ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak amang ikalay sa kanka. Takdarak tinapasamak itinagbaytan ta. Agawitan. Di kan kaya ta makita. Mananggon daw ay. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutan ka ni Gerson anobium. Sige tag-showerak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan na asimbangpat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ana pasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson tinobyok. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababa. Awanan ba inday jay alalaki? Binartag na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso laki tinobyo. Anya taramid. Julia, balasan ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwab. Nasakit ti unok, nana. Pakibagayo abaliwan nanto ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kan tinobya, manong. Wen nga ron na. In black nak pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak kang kwa na. Tunggal mapanak iti balay da. Madlaw adina kaya't akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkuranga kan kwa na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na mumtar aramida, manong. Wen nga rada.
Makabulan ng awan komunikasyon mi. Maririmbo ka nak. Amok nga da pagdaldala ng balasang ko. Mabalin ang maamuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamaken papam no umawag da. Mabainak amang ibagay ti dayto nanakarda. Di kag babain. Nabayaga kung nagpapaay kada kayo kas babaw ninyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbaso laki din, nobyo, nana. Anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanagak. Nagbungan ti pananggundaway day di lalaki kanya. Masikogak, nanakarda. Anya, nagpa-check up ka ka din. Wala na, kat positive. Anya, agad kasano nga ron itan. Awagak ti ama ti sikog ko. Taibagak ti kasasaad ko. Masapul atakdaran na dinaramid na kanya. Agad kasanon nga itinobyom. Kasaritam nga ron Sana, nana. Mabainak asumango kan ko, na. Agyaman nak, tanakisin nara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikogak, Prince. Masapul nga ikasal na. Di talaga yan. Awan problema. Nganin, ay-ayatan ka mata talaga. I love you. Kaano nga ron ti panang ikasal mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, mama. Nabiit kayo pa'y anagam-amoy tinobyom. Nga makiasawa kan ko, ana. Kapilitan, mama. Ngamin, masikog akon. Ay, anyan. Kung akno ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay ana pasamak ti kastoy, mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sa bali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, mama? Ngampatyak ama sursurok tong ayatan. Bayat ti panaglabas ti alda mo. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Julia. Awan mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalikan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay akaste tinagbanagan ti ayan ayata. Kasanon dagiti arapapta. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manunga aldaw ang nagpukaw ka dito balay. Amumat ang kabulana kung iti may kadwang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay akas tamanan tilang ang asimangpat. Babae, Kaano nga tangagbalbaliw ti asawa? No amok lang na igumon gayam iti may parit nga agas. Diyak ko man asawa kan ko na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balay yo, anak ko. Tano saan ngagbalbaliw ti asawam? Ang mga noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami ngagsubli di abroad. Agyaman ak, mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mo'n tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, mama. Tila ang bagik ti pinanunot ko iti kalabas. Iso ang pasamak ti kasti kanyak. Sayang lang. Tasaan ani Gerson tinakagasat ko, mama. Siguro, no iso ti asawak ita, nakaragragsakak ko, ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak.
Tadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawam. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na.